دکتۆرە ئێڤا زاڤێلسپێرگ کە سەرۆکە ناوەندە ئەوروپیش بۆ لێکۆلینێن کوردی و ناوەندەوەی ئەڵمانیا باژارێ بەرلینەیە حتەنا gelek konferans li ser destûra Sûriyê û mafên Kurdan dibê destûrê de sazkirine li stûdyo mîvana min e birêz diktora Savêlspêrg xêratî destpêkê dixwazim bizanim navenda we bêhtir çi karî dike yan jî çi kar kirine li ser meseleya destûra Sûriyê û pirsa federalîzmê û kengî ev navenda hatiye avakirin سپاس ji bo navenda Ewropî bo Kurdî rexstineke 2016 da dest bi karê xwe kiriye li ser em karê xwe li ser opozisyona Sûriye dikin 2016 da destûra proseya destûrê ya Sûriyê me kar li ser kir proseya aştiya Sûriyê destpêke li Cinêv wê demê de em dest bi karê xwe kir ما لەگەل ئەنجومانە نیشتیمانیی کوردی jî kar kir wê demê wekû nihat zanî ku Encûmana Sûrî daxwaza federalî bo Sûriyê dike tiştê ku me kir me Encûmena Sûrî digel wan hevdîtin pêk anî û me pêşhateya Sûrî destpêhata pêşaroja Sûrî digel wan gotoroj guftûgû kir em li ser federaliyê ji bo Sûriyê kar dikin ji bo Baroja Sûriyê her wiha ji bo destorekî ji bo federaliyeke Kurdî li Sûriyê me biryar da ku em vê pirsgirêkê gotûbêj bikin li gel opozisyona Sûriyê hûn zanin ku gelek Erebên Sûriyê û gelek endamên Erebên Sûriyê opozisyona Sûriyê ew bitirsin yanî ji bo sîstema federalî ji bo Kurdê Sûriyê wekû federalî ji bo wan ew tiştekî wekû cudaxwazî ye Kurdê Sûriyê ku xelkê Kurdê Iraqê dibînin dem ew jî wek bi heman şêweyê Kurdistana Iraqê dixwazin ku federaliyek bi wan jî hebe û li gel opozisyonê jî kar bikin ku bigêne federaliyekê ji bo hemû Sûriyê باش فدرالî سیستema herî baş e ji bo Sûrî Kurd dibêjin ji federaliya ku li Iraqê heye ditirsin dibêjin eger federalî çê bibe jî mafê me çawa dikare di wê federalî de were garantî kirin yanî sîstema herî baş ji bo Kurdan jî federalî ye li Sûrî dikare garantî bibe mafên wan براستی باوریا me heye ku sîstema federalî sîstem başterî sîstema ji bo Sûrî ne tenê ji bo Kurdan her wiha ji bo Sûriyê bi giştî ji bo hemû xelkê Sûriyê ev başterîn çareseriyê ye çekî ez baweriya min tê ji ber ku ez dibînim ji dîroka Sûriyê ve em dibînin ku ev gelekî hêz ne baş e got dema desalat di destê hineke tenê dabê başterî tişt got desalat belavkirî bi navbera hemû kesî de hemû xelkê Sûriyê de her wiha dema ku em bibêjin got sê desthilat hebin yanî dema got desalat nev destê hineke tenê davê ev ya tiştekî ne baş e wekû dîroka vedgerin dîroka Sûriya berê em dibînin ku tiştekî desalat nede di destê hineke tenê dabû ji bo federalî baştir e ji bo navçeyê wextê gotûbêj li Şamê bên kirin ji bo sîstema federalî وەکە ناوەندە ئەوروپی ji bo lêkolînên Kurdî we gelek konferans dîbeyt workshop li ser destûrê jî çêkirin hûn wê qenaetê de ne ku destûreke nû ji Sûriyê re lazim e û destûreke nû ji Sûriyê re bi rastî wê were nivîsandin yan na ji ber ku hemû hewldanên ji bo destûrê neçûne serî باوریا me heye ku Sûriya pêwîstiya wê bi destûreke nû heye destûra komîteya destûrê heye li Cinêvê karê xwe dike heta îro şeş hevdîtin pêkanîne bidaxewe heta niha yanî hên li hev nekirin rêkeftin navên wan de nehatiye kirin
لپروسه هناك برسكريك سياسي هنا درباري لوشا السوري ام هيفيت كنكو درو بيش دا قوتو بيش بينكرن وهناك بسر كفتن هابي از قال لك نبه هيفي ما قال لك نا قشبينم جروبك تاني ناخذ يعني برسكريك عشان كاو حكومه بس حكومه كان رجيم ناخذ كو اف قوتو بيش ام بكيج بو بسر كفتنا قال له بسنج بو سر كفتنا كوميتي دستوري او ناخذن سركفتن شبه لا ام دفي لي از باوريام هي جو دستور كانوش بو سوريا لازمه ما في كردان دوي دستوريه ده قربت شبه ده دستوران ده بنرينا من فدرالية سيستم فدرالي باشترين سيستم جبو كرد سوريا ولاتكي جورا قالك بيكاتا تدا هنا تركمان هنا قالك بيكاتا تدا هنا سيستم فدرالي وقالك جدا يعني قالك كرد هاي زمان وقت زمان كردي دفي ببيت ناف دستوري ده ببيت زمان وقو زمان عربي كو زمان فرمية دفي تكازيل سر كولتورا كردي ببي هروها دفي نافشايا دا صلاة بلا ببي سر نافشايا بفي هواي ام كولتورا كردان وزمان كردي تي باراستن هروها مافن سياسيا كردان تي باراستن سيستم فدرالي باشترين چارەسەری جبو كرد سوريا دكتورة إيفا موديلك هي جبو موديلك فدراليزمي هي ام ببيجن اف موديل جبو سوريا باشه بناري نام تشتاقوا ما بتصالي بريدة ما كرن ما قال لك رجيم سيستم فيدرالي ما قفتو بيش كرن تشتي باشترين بو سوري كاوي تشبه جبو كرد سوريا ما هين بريار ندا كاوي تشب باشترين سيستم فيدرالي بيا لا از دبینم کو سیستم دو جدا بجیا سیستم کل کردستان عراقی هیا او تم دبیجن وقت هم دقافم دلوان و گوتو بجد کن دبیجن گرگ وقت سیستم عراقی به ل داوی کرد سوریه سیستم که جدا جبوان پیوسته ل دو هر روها یکیتیش به پاراست یکیتیش سوریه دو سوریه کرد سوریه سر بخوابون خواه بن لد همان دم داشت دو های پیوندیوان به شامه را بن نکو سر بخواب بنج شامه ام تکاسی گله که سر فدرالیزم دکن وکو باشترین سیستم جوی نه کو جدا خوازیه دو یعنی باشتر سیستم فدرالیزم نسر بخوای هر وها او یک بونه که یعنی یک گرچه آخه سوریه دپارزه کرد لسوریه رجای کردان سدی 15 حتی 70% دبیجن لی اندامین کرد کمیته دستوری دا گلکی کیمن کرد چاوا دکارن مافی خود دستوری دا گارانتی بکن از نه باورم کو اف برسيار تشتاقود كو كرد قالك هجمار وانت تناي دناف كوميتاي دا خاله ده كوميتايا دستوري دا بالي راستا كوميتايا دستوري اما قال لك كرد دا تننا لغوري هجمارا كردين للسورية افيات شيء راستا براسي افيات برسكريك اجي تشتيغو جبر فيا كيما اف انستيتوتا جبوها كمينيا ما بيك اني للجنيفي داكو ام قوتو بيجان بكن داكو ام آلیکاری کردا بکن د دستوری دا د کومیته دستوری دا بویا وای ام دکارن آلیکاری وام بکن ام پیشگیری وام بکن و ام مافی وام بگینن وان از بله بتر ما د کومیته دستوری دا گو بهتری پیکاتیان نرتیا پیکاتیان دکه ل حجمارا
دوی کمیته یک هبا گو گلک نونر کردات ده هبانا نک و هر وها نونرتیا جناجی یعنی صدی پنجی جی خلق سوری جنن نونرتیا جناجی دن کمیته دستوری دا گلکی که من یعنی دوی هین باشتر با جبو دست باید کمیته دستوری گلکی سپاس دکتورا ایوا زاولسبرگ سروکا نوند اوروپیش بو لیکولینین کردی میوانم زور زور سپاس